Amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amakuru ava muri Kongo rava ko President y'abarwariye mu Bubiligi nyuma y'iminsi ibiri abantu bibazaho yabaherereye. Ikinyamakuru Infose de cyane ko amakuru cyavanye hano hizewe avuga ko uyu mukuru w'igihugu yageze mu Bubiligi ku cyumweru ariko ubu ngo arwariye bidakomeye mu bitaro byitwa Clinique Universitaire Saint-Luc. Iki kinyamakuru kivuga ko abantu bose cyabajije begereye ibiro bya perezida wa Kinshasa nta n'umwe wigeze yemeza ayo makuru. Umuvugizi w'ibiro bye ku cyumweru yatangaje ko umutegetsi yagiye mu mahanga mu madosiye yaremereye y'igihugu muri 2022 ubwo bwana Tshisekedi yarwayiraga muri ibi bitaro mu Bubiligi. Ibiro bye n'abavugizi ba leta babanje kubisha bahakana ko yabarwaye babyemeza nyuma y'iminsi 5. Ibura mu ruhame rya Tshisekedi ryakuruye impaka ndetse biteza urujijo ubwo radio na televiziyo by'Ububiligi byatangaza ko yaba yaje i Kigali nubwo nyuma baje kunyomoza iyo nkuru yabo. Nubwo perezida wa Kongo atari mu gihugu nk'uko bivugwa mu bitangazamakuru, intambara mu burasirazuba hagati y'ingabo za leta n'M23 irakomeje. Kuwa mbere igitero cy'igisasu cy'imbunda ya ruturo yamurutsiye mu burasirazuba cyishe abasirikare bane mu butumwa bwa SADC. Abasirikare bose bapfuye n'abanyatanzania, abandi 3 barakomeye bwa MONUSCO bwazisabye kuva mu bice byegereye ibindiro by'umutwe witwaje intwaro M23. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko izi ngabo zahawe ibwiriza ryo kuva mu mujyi wa Sake mu gihe ubushobozi bwa M23 bukomeje kwiyongera mu bikoresho no mu mubare w'abarwanyi. MONUSCO yamenyesheje abasirikare bayo ko abarwanyi ba M23 bagaragaye muri pariki y'igihugu ya Virunga kandi bigaragara ko bashaka gufunga umuhanda wa Goma Sake. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe abaturage mu Burundi bavuga ko bangayikishijwe n'imihoro yinjijwe mu gihugu gahabwa imbonerakure ngo zirinde ubusugire bw'igihugu. Baribaza niba nta mugambi waba wishe ikizakoreshwa iyo mihoro. Urubuga rwa radio RPA rutangaza ko Umusesenguzi nima wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'icyaka CNDD ku butegetsi yahoraga yikiza perezida yishimiye guha intwaro urubyiruko rushamikiye kuri iri cyaka ruzi nk'imbonerakure none umuhigo bawuhiguye. Iki kinyamakuru cyanditse ko kiboneye n'amaso imihoro yabwa imbonerakure kandi ngo biriho amanomero ku buryo buri wese baba bazi uwo afite ariko hakibazwa ikizakoreshwa izo ntwaro gakondo. Uru rubyiruko rubwirwa ko rugomba kurinda igihugu kuko arabanzi bahora bifuza kugitera ariko bo bigeze nko kugenda ku murongo rimwe kabiri moso 2010 ubwo Umusesenguzi nima yavaga mu buhungiro nibwo yasabye ko imbonerakure zahabwa intwaro ariko ngo bigezweho muri uyu mwaka. Mu kwizihiza umunsi w'abagore bo mu ishyaka CNDD perezida yishimiye mu ijambo yavuze ariko ngo adatomora neza ngo asobanure iki imihoro imbonerakure zizayikoresha. Yavuze ko umwenda ubavuyemo abahaye intwaro hasigaye ari ukuba ku nkike z'igihugu. Uyu mutegetsi mukuru mu Burundi yasobanura ko nta kibazo kirimo kuba uru rubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi rwahabwa izi ntwaro gakondo. Yifashishije igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya uvugwa muri bibiliya avuga ko ubwo yubakaga inkike abamukoreraga bose babaga bafite intwaro ngo bahangane n'umwanzi. President yishimiye yasabye urubyiruko guhangana n'umwanzi atavuga amazina ariko abaturage bo mu Burundi basanzwe bataka ko bahohoterwa n'urubyiruko cyane cyane abo mu mashyaka atavuga rimwe n'ubutegetsi. Umwe mu mbonerakure wo muri komine Mutimbuzi yabwiye RPA ko yahawe umuhoro kandi ari gahunda iri mu gihugu hose ariko abwira umunyamakuru ko kizagukoreshwa ari ibanga ry'akazi. Uyohoza n'umunyamabanga mukuru wa CNDD atanga amabwiriza yo gutanga imihoro yabikoreye muri komine Bubanza tariki 10 kwezi gushize ubwo abaturage bari ku musozi wa Kagirigiri ntarava mu ngo bishobora kuzashiduka byafunze imiryango. Impamvu y'ubuke bw'abarimu ngo nimero mibi bakomeje guhura nayo iturutse ku mishara bahabwa y'intica ntikize. RPA Burundi yanditse ko muri komine Nyanzarake yo mu ntara y'Amakamba itaka ko ifite ikibazo cyo kubura abakozi bigisha kubera ko babuza mikoro ngo sibe gusaba ko n'abanyeshuri bakomeje kwiga bigura intege kuko akenshi babura ubushobozi. Uturere twibasuye cyane no kubura abarimu ni zone ya Mukungu ndetse na Kazirabageni byose ni muri komine ya Nyanzarake. Iki ni ikibazo rusange yabo mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza kubera ubukene buvuga ngo usanga butuma ibigo bimwe by'amashuri bihakazi abarimu badashoboye ugasanga n'abanyeshuri babashije kwiga ubumenyi bwabo babucagase kandi amanota yabo ngo usanga amanuka umunsi ku munsi. Abarimu n'ababyeyi bo muri komine ya Nyanzarake barasaba leta kongera ubushobozi abafite uburezi mu nshingano kugira ngo ireme ry'imyigishirize rizamuke. Mu cyumweru gishize bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Bujumbura baganire n'ijwi rya Amerika bavuze ko bitewe n'ubukene bwugarije Burundi bategereje urupfu ngo rubijyanire bitewe n'uko nta kindi bafite bakora ngo babwigoboture. Bashingiye ku kubanga ubukode bw'amazu bwarazamutse ibiryo bigahenda kuza ko amafaranga y'ingendo n'ibindi. Abarimu ba kaminuza bavuze ko bagiye guhagarika akazi kuko ngo umushahara bahabwa umeze nka serum. Ninyabije muri Uganda abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika banditswe abategetsi mu karere ka Ntungamo bavuze ko bavana urutonde rw'abakozi ba leta barimo n'abakora mu nzego z'ubuzima banze kwikingiza urukingo rwa Yellow Fever. Amakuru ava mwaka karere yavuze ko barimo n'abakora mu nzego z'ubuzima bakoreshejwe mu bukangurambaga bwo gusaba Rwanda kwikingiza ariko bo ngo banze gufata urwo rukingo. Uretse abarimu ndetse n'abakora mu nzego z'ubuzima abakozi ba leta bose biravuga ko banze gufata urukingo ruri gutangwa mu gihugu hose muri Uganda. Ikinyamakuru Daily Monitor cyizwe nibura 40% by'abarimu ari bo bikingije naho abakora mu nzego z'ubuzima 50% nibo bamaze kwikingiza ariko ngo rubanda isanzwe irimo irikingiza nta kibazo. Abategetsi mu karere ka Ntungamo bavuze ko abaturage bakwiye gufatirana amahirwe bagakingirwa ku buntu kuko ari igihe bazabikenera bikabahenda. Abanyapolitiki n'abakozi ba leta basabwe gutanga urugero rwiza bakikingiza kuko ibyo bemeye n'abaturage bazabyemera. Gahunda yo gukingira abantu benshi muri Uganda ntikunze gutanga umusaruro kuko iki gihugu kiri mu byamenye inkingo nyinshi za COVID-19.